hvaležno pozdravljeni. Danes bomo govorili o Vortex anteni, ki jo testiram že kar nekaj časa in moram reči, da fantastični rezultati prav zares. Ponovadi takole ljudem, ki so senzibilni ali pa niso senzibilni, jim samo rečem, lej, nič ne razmišljaj, ti sam dej takole med rokami in počakaj par minut, pa dej mi povej, kaj se ti dejansko dogaja. Vsi so imeli zelo podobne rezultate v tem smislu, da čutim neko mravljinčenje, čutim notri, čutim neko energijo, to pa seka in še kakšna informacija je prišla in odziv, kar se seveda tiče Vortex antene, ki pa je pravzaprav plod izjemnega človeka, ki mu rečejo nekateri kar živa enciklopedija. Drago Plečko je v naši družbi, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Najlepša hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Hvala vama za povabilo. Seveda, vi živite v Samoboru, pravzaprav pa ste večina življenja tudi veliko potovali, raziskovali, testirali, preverjali in podobno. Oko 50 država u cijelom svijetu sam obišao. Sve svjetske značajnije kongrese koje se bave graničnim područjima znanosti. Napisao sam 7 knjiga, dao oko 1000 recimo intervjua televizijskih, novinske ne brojim, uopće radijske. Bio sam na najmanje 17 nacionalnih televizijskih mreža, neke američke i tako dalje. Ne mogu se svega ni sjetiti. Veliko je vsega. Vortex antena pa je tista, ki jo je med drugim, delovanje katere je med drugim potrdil tudi dr. William Tiller, ki je pravzaprav alfa in omega v tem svetu. Točno. Kar se tiče vsega tega raziskovanja, mogoče tudi predmetov, ki bolj spadajo v predal metafizičnega. Tako je. Ja sam se sprijateljio sa dr. Tillerom u njegovoj kući u Scottsdale u Arizoni. Mi smo mnogo raspravljali o tome, on je prvi tvorac sprave i pokusa kojim se pokušalo dokazati da se pomoću određenih simbola na daljinu može djelovati na fizikalne i biološke sisteme. To mu je uspjelo. Na 1000 km daljine on je djelovao na brzinu rasta raži. Nakon toga je konstruiran uređajčić koji je sličan u nekim detaljima ovoj Vortex anteni, međutim nije bio posve zadovoljan tim rezultatima. On je tragao dalje i osnovao jedan poseban laboratorij, to je Payson, se zove gradić u brdima Arizone, gdje je nastavio rad, iako je on emeritus profesor na Stanford University. Mi smo sad jako dobri prijatelji, ja sam mu dao iz osobnih razloga, me molio Vortex antenu, on ju je isprobavao i tako dalje i rekao mi je da misli, meni je to izravno rekao pred dosta ljudi, da je ovo najbolja verzija onoga o čemu je on razmišljao. A tajna cijele priče se sastoji od 2 stvari. Ovo je metafizički koncept, još uvijek dakako, koji crpi svoje korijenove iz indijskih veda. Ja sam proučavao najstarija pjevanja veda i došao sam do toga da neke vibracije koje se mogu prikazati i grafički imaju utjecaj na našu psihu. To mi je potvrdio osobno Maharishi Mahesh Yogi, s kojim sam se često sretao. Zato sam krenuo pomoću jednog stručnjaka sa Stanford University, doktora Chrisa Duffielda, u izradu jednog ovakvog linearnog sustava koji bi imao djelovanje na ljudski organizam, odnosno ravnotežu u ljudskom tijelu. Prva verzija je bila samo sa tim rubom, svi misle da je to Davidova zvijezda, međutim nije. Radi se o jednom dijelu jedne čakre na ljudskom tijelu, ali rezultati nisu bili zadovoljavajući. Ja sam dodao tome u centar simbol i taj simbol ima jedno interesantno djelovanje. Dr. Neil Boyd, to je jedan fizičar, američki, je konstatirao da u Vedama postoji ideja Bhutatmas. Bhutatmas su čestice koje se nalaze na granici između materije i svijesti. To još uvijek nije dokazano u fizici, ali moderna istraživanja, pogotovo Noetic Sciences instituta, ukazuju u tom pravcu. Prema tome on je rekao da razumije da se tim česticama, pod navodnicima česticama, to su zapravo valovi mogućnosti, probability waves, gomila na neki način u lokalnom, na jednom mjestu, nešto što omogućava da promijenimo lokalno svoju situaciju, vraćajući ravnotežu našem organizmu. Tada naš organizam, prihvaćajući tu
prije svega informaciju. Informacija. Tako je. On počinje vraćati tijelo spontano u ravnotežu. Kod toga dakako može doći do ozdravljenja nekih bolesti. Ja sam imao vrlo čudne rezultate sa ljudima u bolestima od ulceroza kolitisa, Kronove bolesti, pa čak i kod karcinoma. To je pomoglo, međutim moramo istaći da to nije nikakav lijek za rak, da to nije ništa nadnaravno, ništa čudesno. Ja ne volim nikad propagandu takvih stvari sa riječima čudesno i nadnaravno, jer to sve što čovjek može izmjeriti i dokazati je naravno i prirodno. To nije nikakva božja nadnaravna stvar, nego je jednostavno prirodna, nepoznati dio prirode, koji je tu, eto sad prvi puta u akciji. Moram reči, da sem se precej igrala z njo, ne samo tako, da sem na Vortex anteno dala kozarec vode, ampak da sem jo takole dala med roke in kar sem ugotovila je, 15 minut je tisto, kar mi je bilo optimalno. Če pa sem recimo držala 45 minut, sem imela zvečer, težko sem zaspala. Drugače, po 15 minutah sem bila cel dan, zjutraj to naredim, cel dan lepo vidim super energija in vse in potem se lepo umirjam, krasno, tudi boljše spim, ampak če pa sem imela več kot 15 minut, recimo 45 minut, pa sem veliko knjig prebrala po noči, ker nisem mogla spati dobro. Točno, to je za očekivati. To se zove energy overflow. Znači, kad imamo više čakre, to je tih famoznih 7 čakri s kojima svi barataju, koji zapravo nemaju veze sa zdravljem ljudskim, nego više sa spiritualnim razvojem. Imamo nižih 7 čakri koje oni zovu životinjske i nerado o njima govore. Jer jogi smatraju da upućivanje na te niže čakre zapravo skreće čovjeka sa duhovnog puta. Međutim, meni je jedan visoko rangirani jogi, Shiva Bala Yogi, ispričao sve o tim čakrama i glavni centar tih čakri je u centru dlanova. Vi ga možete čak i osjetiti, malo je osjetljivija ta točka od ostalih. To su glavne čakre. Zato svi iscijelitelji, bioenergetičari, reiki majstori, svi od reda, čak i propovjednici uvijek barataju dlanovima na ovaj način ili tretmane vrše na ovaj način ili polažu ruke na ovaj način, zato što su to centralne najjače čakre. Kad dodirujete tim simbolom te čakre, gotovo trenutno se sve energije u akupunkturi meridijanima potpuno popune. I vi se nalazite u optimalnom stanju. Kod toga, kod 1% ljudi, može doći do iznenadnih bljeskova viđenja budućnosti. Ne u onom vidovnjačkom smislu, primitivnom, nego fleševi određenih intuitivnih trenutaka. Kot neki déjà vu. Ko neki déjà vu. Razlog tome je taj, to nalazimo čak i u kineskoj tradiciji, onaj čuveni pozdrav koji izgleda ovako. Pa ovako, jel, to je taj pozdrav, jer taj pozdrav zapravo znači da vrijeme teče u 2 pravca, naprijed i natrag, čemu se i moderna fizika sve više približava, a ovo znači da je tu naš ego smješten, naša svijest. Prema tome, moguće je kod tih, kad se susretnu 2 tijeka vremena, koja se mimo ilaze na neki određeni način, to se sada vidi samo u fizikalnim sistemima na subatomarnoj razini. Ti flashbackovi, znači ti određena sjećanja na budućnost se mogu kod ljudi pojaviti. Zato sam razvio i posebni CD sinkro. To se zove da se potiče sinkronicitet. Znači značajne slučajnosti koje nam nešto govore i upozoravaju nas kao da razgovaramo sa sobom samim iz budućnosti. To se događa po oko 10% slučaja ljudi koji koriste Vortex antenu. Zanimljivo. Uz naravno zdravstvene efekte koji su ponekad doista nevjerojatni, a ponekad nikakvi. Jel? To ovisi o čovjeku, to je individualno. Prema tome tu igra sigurno i placebo efekt ima svoj učinak, tu sigurno ima i neki drugi razlog, svoj učinak, međutim definitivno je sigurno da je to sustav koji djeluje posve neočekivano. Ogromno je tudi različnih raziskav, ki so bile na Vortex anteni opravljene. Nekaj jih bomo tudi pokazali, pa da ne izgubljamo časa. Imamo tudi eno zanimivo krivuljo, ki pravzaprav nekaj opisuje. Dajmo mogoče še pokomentirati, kaj se pravzaprav dogaja tukaj. Dakle, radi se o jednoj krivulji. To je testiranje otopine kuhinjske soli, natrijevog klorida, 10% u jednom institutu u Njemačkoj.
To je vodio dr. Klaus Volkamer, koji je vrlo poznat ugledni fizičar njemački i koji je pokazao što se događa energetski u tom sustavu koji je potpuno zatvoren kada se ispod njega stavi vortex antena. Vidite vrlo jasno da taj sustav ima svoju krivulju, očekivanu, bazičnu, a odjedanput ona pada, neko vrijeme teče, u trenutku kad on izvadi antenu ispod toga, vraća se na osnovnu liniju energija, što dokazuje da je došlo do interakcije između antene i tog zatvorenog sustava na daljinu, što je neshvatljivo posve i sam dr. Volkamer je rekao da je to realan učinak za koji on nema tumačenje. To je recimo jedan takav primjer od mnogo takvih oblika testiranja. Vortex anteno lahko, če ste začutili, da je to nekaj, kar bi tudi vi sami imeli doma, naročite danes. Telefonska številka je 026200 Uporablja pa se torej na dva najbolj znana načina, se pravi za 15 minut na dan med rokami in pa, da položimo kozarec vode čez noč na vortex anteno in to zjutraj spijemo na tešče. Najbolje koristiti izvorsku vodu, onda te druge vode koje nisu klorirane, one imaju prednosti, najbolje takve koristiti. Važno je da kozarec ima prozirno dno. Znači ne smije dno biti ni obojeno, niti zatamnjeno, inače ne djeluje. Prema tome, nakon stajanja od više od sat vremena smo izmjerili da je djelovanje već postoji. Znači to djelovanje je već realno. Vortex antena je pripomoček, ki je primeren za vse ljudi. Je mogoče kakšna kontraindikacija pri komu, recimo, da otroci ne bi smeli uporabljati ali kaj podobnega, ne vem, nosečnice? Ne. Radi se o sljedećem stvari. Vi ne možete posudu sa vodom koja je puna dolijevati novu vodu u nju. Ona će se razlijevati. Ona posuda koja je poluprazna, vi ju možete napuniti. Ovdje se radi o istom principu. Sustav energetski čakri, nižih, kad je pun, on više ne prima. Kad mu nedostaje, on privlači. Da bismo bili krajnje egzaktni, postojanje akupunkturnih meridijana je dokazano van svake sumnje u jednom pariškom institutu mjerenjima tehnecijem 99 izotopom. Prema tome to nije više špekulacija nego fizikalna realnost. Mi sad ne govorimo više i čakre je uspio dokazati znanstveno u jednom institutu u Tokiju dr. Hiroshi Motoyama. Prema tome ti koncepciji danas možemo slobodno reći da su dokazani na znanstvenoj razini. In to je pomembno, da se zavedamo tega, da to ni nekaj, kar je plod zgolj nekega znanja o ezoteriki, ampak da so tukaj zadaj fizični dokazi in znanstveno potrjene zadeve, kar je seveda izjemno pomembno. To je točka u kojoj se ezoterija sastaje sa znanošću. Dakle, to su koncepti koji već mnoge znanstvene institucije svijeta istražuju i danas to nije čista ezoterija definitivno. Prema tome i rezultati teško objasniti, ali recimo ja imam i dokumentaciju koje kakve, konačno vi ste tu, vidjet će se kasnije koji su testovi provođeni recimo na stanicama karcinoma. U jednom biokemijskoj katedri jednog medicinskog fakulteta je šefica katedre testirala 3 puta 8 vrsta stanica raka kako će reagirati odvojene fizički na prisutnost antene, vortex. U svih 8 slučajeva je došlo do znatnog usporavanja razmnožavanja stanica raka in vitro. Daleko je dakako do primjene na čovjeka. Ne možemo reći da je to dokaz lijeka za rak, ali mislim potpuno je neshvatljivo da jedan ovako jednostavan sustav metafizički djeluje tako dramatično na najveći problem čovečanstva današnjice. Zanimivo, vsekakor. Vortex antena je torej na voljo tudi vam, če ste tako začutili. Povedali smo in tudi pokličete lahko po oddaji, če so tale trenutek zasedene telefonske linije, kajti pokličemo vas lahko tudi nazaj. 026200 je ustrezna telefonska številka. Se pravi, vsak lahko uporablja, ne glede na starost, ne glede na izzive, ki jih ima v življenju. Kje pa je najbolje, da to hranimo vortex anteno? Jaz je recimo pravzaprav kar v torbici nosim s sabo.
ne vem, imam tak občutek, da če se kjerkoli znajdem v kakšnem kraju, kjer energijsko ni najbolj ustrezen, imam občutek, da se bolje počutim. Ovako, ja ne mogu sa sigurnošću reći domet prostorni toga. Znam definitivno bezbrojne testove, vi ćete kad se i pokazati te testove znanstvene i sa liječnicima i sa institutima i tako dalje. Međutim, gledajte, to znam. Međutim, ljudi tvrde da kad nose to kod sebe da osjećaju taj benefit u korist. Ima radijestezista koji su obavljali mjerenja u prostoru, recimo gdje ljudi žive i tako dalje, i tvrdili su da su blokirane time karijevi, Hartmanovi čvorovi, mreže i tako dalje. To je radijestezija u kojoj ja nisam vrhunski stručnjak pa ne mogu komentirati, ali dosta tih radijestezista tvrdi da antena blokira te utjecaje. No, to je već više metafizika koja ja nisam previše sklon, pa onda rekao, eto, mogu to citirati da su to tvrdili drugi ljudi koji se time bave. Znači, moguće čak da je njeno djelovanje dalekometnije. Ono što smo primijetili, nije dobro da više različitih osoba istu antenu koristi. Aha, se pravi, moraš imeti svojo. Tako je, da. Ne znam radi čega. Da li se radi o nekoj osobnoj vibraciji, nečem takvom i tako. Mislim, teško je reći. To su sve vrlo složeni problemi u koje još nismo uspjeli prodreti. Ali u praksi vidimo da je dobro da svaki ima zapravo za sebe kao neku vrstu individualnog svog predmeta. Aha. A i u mistici imate u tradicijama magijskim čak. Imate od kahuna magije do vudua, do paloma i ombea, santerije i tako dalje. Svih tih, taj isti princip. Jel? Čak imate onu Rapa Nui magiju sa uskršnjih otoka, navodno, koja potiče i tako dalje, koja inzistira na tome. To su argumenti mistike. Znači, moramo ih uzeti cum grano salis, sa zrnom soli. Jel? To je ipak tvrdnja na bazi iskustva, a ne laboratorijskog mjerenja. Ali eto, većina ljudi smatra da im to pomaže u tom smjeru, da blokira negativne utjecaje u prostoru u kojem žive. Ne bi bilo pa dobro, da spimo z Vortex anteno, bi lahko imeli težave z nespečnostjo? Da, ovako. Ono što je očito, ako netko to drži ispod organa, neki ljudi koji su teže bolesti, uzmu 3 Vortex antene, spoje ih i tako dalje i onda ih drže ispod madraca na kojem spavaju vjerujući da im to pomaže. Ja ne znam da li im to pomaže, možda da, oni tvrde da da, a ja ne znam. Međutim, primijetio sam jednu sada osobe koje nemaju veće probleme, ako ih drže za vrijeme spavanja blizu negdje, imaju vrlo intenzivne obojene snove u boji. Međutim, ti snovi mogu biti ugodni ponekad, vrlo, i ovako značajni za tog čovjeka psihološki. Međutim, imamo slučajeve često da su to noćne more. I da to postaje vrlo neugodno, ti su živi snovi, izazivaju te strahove, depresije i tako dalje unutar sna i nisam siguran da je to pozitivno djelovanje, a opet tu neki psihoterapeuti tvrde da je to dobro jer se time zapravo oslobađa potisnuti stres. Znači, tu nemamo jasan odgovor na pitanje. Mislim da je to individualno i da svaki čovjek za sebe mora otprilike odrediti na koji način antena na njega najbolje djeluje. Nemamo konačne odgovore na ta pitanja. Odlično. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali, predvsem pa, da ste za človeštvo ustvarili Vortex anteno takšno, kot je. Hvala lepa, to je vsekakor vaše življenjsko delo. In še kakšna informacija, torej, in tudi minuli posnetki, pa vse te informacije, kar se tiče raziskav in tako naprej, objavljene so tudi na www.klepetobkavi.si. Sicer pa vam lahko kakšno informacijo pošljajo pravzaprav tudi naše svetovalke, oziroma vam zaupajo tudi naše svetovalke, kjer lahko Vortex anteno, če želite, tudi naročite. Telefonska številka, ki je ustrezna, je torej 02 6200 230, uporaba pa torej 15 minut na dan med rokami, oziroma čez noč položite nanjo kozarec vode, ki ima torej prozorno dno. Najlepša hvala še enkrat in naj vam bo svet lep, pa se veste, kako je. Čas je, da si vzamemo le tega za zdravje in dobro počutje. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji.
Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.